Kaselisian Provin jong kanong ba Shillong kadon hapadeng kajing susi ke bakrau na kadau kajing Khlad Kyndit jong Father Muct Kumar Tirkey SDB ha ka step sngi ule. Father Muct Kumar Tirkey ula Khlad ha ka step sauterik unailar hasavio generate maulai Shillong ha kapor new baje men step. Kumta ya kamas re kuyem en pelong menta kajanmit ha kapor driu shiteng ha savio generate maulai banduai na kabenta kajing jathait kamen sim jong ya kamas on tap kan long lasai kasngi kasan terik unailar ha kapor arbaje janmit but pat sa kajing lek on tap shalom jing tap jong kabalang katolik laj ukra Kaselisian Provin kapentip syabaro kirunyam bat kipai rungej banwan sya kajingle nyam bakaddu ya Father Muct Kumar Tirkey ban ai jingduai na kubenta kamen sim kabala Khlad no